birayisaba imbaraga no kugira ngo yongere yiyunge n'abanyarwanda kubera ko iramutse itakaje no mukino Didier byaba ari inkuru mbi cyane ndetse byagora no kubisobanura byaba ari agahoma mu munwa kuko uko abantu batekerezaga iyi kipe ntabwo batekerezaga ishobora no kubona igitego mu izamu ry'u Rwanda ariko navuga ku mupira ndayishimiye Didier atakaje ndetse uwitwa Watara nawe akagira overconfidence uburyo yarahagaze uburyo umupira uje awureba agashaka kuwutera uburyo yiboneye bisa bituviramo rero gutsindwa igitego. Patience nawe wari uhagaze nabi Oze rero biza kumusaba kugira ngo akina acungana n'abadefanse no gushaka igitego kurana ku kipe cy'u Rwanda bikomeje kugorana. Umutoza Okeyhad Abdulrahman ikipe ya Djibouti no munyajibuti ubona ko kabisa yaje nubwo abakinnyi be badafite match fitness nta mikino championnat iri gukinwa ikipe iheruka gukina mu kwezi kwa gatandatu kubera ko yo no muri qualification ya AFCON kuri no round turiho y'amatsinda ntabwo ikipe ya Djibouti irimo. Navuga ko rero umutoza we yateguye abakinnyi be ndetse yewe abasaba gukina ibintu byabo badakinira kuri precipitation. Yabivuze hoza akora controle hariya umusifuzi Abdelaziz Jafal arasanze avuga ko nta kintu cyabaye. Ikipe ya Djibouti rero ikora impinduka hinjiramo Abdillah Yusuf Elemi ndetse hasohoka nimero 10 Wasama Hassan Hussein. Minota 3 yonyine David u Rwanda mu gihe rutabona igitego basoza umukino batsinzwe. Tubutsa ko umukino wo kwishyuza bakuwa kane w'icumwe tuzatangira ku munsi w'ejo kuri round ya mbere ubwo ikipe izarokoka ikaba izahura n'ikipe izarokoka hagati ya Kenya ndetse na South Sudan kuri round ya kabiri. Mu gihe rero ikipe ya Uganda igihugu cya Uganda Tanzania na Kenya kuko arizo zizakira CHAN iyi CHAN izaba umwaka utaha mu kwezi kwa kabiri kuva tariki ya 28 zo zikaba zifite etike automatically bavuze ko muri aka karere ka Afurika hagati y'Uburasirazuba cyangwa se ka Sekafa ikipe y'igihugu imwe gusa nizabona itike. Musifuzi Abdelaziz Jafal atatanga avantage ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Rwanda ruboneka Bosco tanga umupira ku ruhande rw'uburyo kwa Jean Gilbert Didier na Jean Gilbert bakina inde Jean Gilbert atera centre batokora urarenga ni kona. Kona ikipe y'igihugu Rwanda kona zo zarumbutse ariko ku ikipe y'igihugu Rwanda kubyaza umusaruro imipira y'imiterekano bikomeje kugorana. Mwirekeve ya Okaraze umuzamu sura itatabarwa n'igiti kizamu hariya atashoka uta ikipe ya Djibouti ariko Shimirimana Nusu Watara ahita agoboka Mushashi Riberi kuri kona ritewe na Muhire Keve yari yarazamutse mu kirere wenyine abrosa agapira agakurura akajyana kuri deuxième poteau ku giti kizamu gitabara umuzamu Suraiti Ruyima. Suraiti Ruyima ngira ngo umukino nuza no kurangira ashobora kuza kugenda agafata umwanya akegerera poto akavuga ati kubera ko irapoto iramurokoye. Gilbert mu gishare kipera umupira ari aragucenga Gilbert ariko Gilbert ufite impamyi y'igitego kona Mwirekeve akarase neza isa n'isohoka hanze ya Petit Surface. Jean Gilbert ariya ahita atereka umutwe ariko biranga uburyo bwari buvuyemo kona mu kanya yaritanze occasion kuri Gilbert nubwo igiti kizamu kirokoye umuzamu Suraiti Ruyima. Buryo ikipe y'igihugu Rwanda ribonye mu gihe Mugisha Gilbert mu kanya yaraciye hagati y'abakinnyi babiri ariko kubera impamyi y'igitego afite ari kuri shot ariko ishot navuga ko ripipe na akadomo hariya. Iminota 4 y'inyongera
iminota 4 y'inyongera niyo umusifuzi wa kane Amlo yongeyeho. umupira no kurengwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso. Ruboneka Bosco, atasiyo umupira utakaje, atasiyo kuri contre attaque, araguca hagati y'abakinnyi bariko ariko wow Wale Ocho warukoze style warambaye umupira. Ruboneka Bosco ashatse kugira ngo atsinde igitego acenza abakinnyi bose ariko biramwangira. Ibisubizo ku ruhande rw'u Rwanda ku mipira ndetse no kugera ku muzamu Sulait Luyima bikomeje kugorana ndetse bikomeje kwanga. Nigena Kerema umupira wo kwihogaruka mu kibuga hagati. Ibrahim Mohamed Idris Ocho Awale akina na Yusuf Omar ku ruhande rw'imoso hariya muri box ariko umupira watarara ukuramo. Kipe ya Djibouti ubona ko kabisa batangiye abantu bazi ko ari ikipe ifite urwego ruciriritse kubera ko ikipe y'igihugu ya Djibouti n'ubundi ikipe ya Djibouti mu busanzwe umupira w'amaguru ni n'ikipe urebye ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ruheruka gusohoka rwasohotse tariki 24 z'ukwezi turimo. Djibouti iri ku mwanya w'192, umwanya mwiza Djibouti yigeze kugira. Ikipe y'igihugu niyo mvuga n'umwanya w'169 byari muri 94. Ikipe rero igihugu nava ko kideruka ndetse na shampiyona yayo deruka no gukinwa, ariko ikipe ubona ko isa naho yametirisha ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Gabriel Dadzi watsinze igitego, ufite utuntu tw'udukoronyonyo twinshi, hari amafoto menshi kuri Gabriel Dadzi ndetse banamukomera amashyi. Djibouti ubona ko nta n'ibintu byo guhagarara. Atasiyo arengera mu rwego rw'amahina ariko umupira uramurengana, ni goal kick. Djibouti ubona ko bafitemo imyiryo myinshi. Ngo rero umupira bari bahinduriye Omar ariko Watara arawitangira. Nigena Kerema Mwisha Gilbert umupira utakaje. Djibouti no mu buryo bw'amatransiyo defensif, uburyo bwo kurekipera ubona ko ihagaze neza. Djibouti navuga ko itunguye benshi ku buryo yakinye neza, uburyo yitwaye. Mwisha Gilbert utiri gutakaza imipira. Umusifuzi Abdulaziz Jafari aho wamwifiri bavuga ko umukino urangiye.